Продукты питания. Невозможно покинуть этот рынок, не попробовав здесь рахат лукума и турецкого кофе. سوق مصري يقع في جزيرة تاريخية في مقابل جسر غلطة، وهو يسمى سوق مصري أو بهارات، لأنهم كانوا يجيبون بهارات من الهند إلى مصر، من مصر القاهرة إلى هذا السوق ويباع هنا، لذلك يسمى سوق مصري أو سوق بهارات. السوق ووقفية الجامع. Desde aquí estamos en el Cuerno de Oro, Río Bahía, esta parte antigua de Europa, a la derecha parte de Europa moderna. Seguimos, mira, de aquí hay pequeñas cúpulas, harem, donde los sultanes vivían con sus concubinas, que detrás pequeñas cúpulas hay en torre de justicia para los sultanes. Tren Orient Express, siglo XIX, salió desde París, toda Europa cruzaba, acabó aquí, mira de aquí, edificio rojo enorme, estación de Orient Express, ahora un subterráneo, se llama Marmaray, hace 10 años construido, subterráneo, menos que 4 minutos se conecta a parte asiática, con ferry 15 minutos llegáis a otro lado. The mosque on the hill is called Süleymaniye Mosque. Was built in 1557 by the order of Sultan Süleyman the Magnificent, as 4 minarets, because Sultan Süleyman was the 4th Sultan after the conquest. 4 minarets has 10 balconies, means Sultan was the 10th Sultan in Ottoman Empire history. Was built on the most beautiful hill of 7 hills of the city. Мечеть Сулеймания. Мечеть Сулеймания – произведение искусства, построенное на одном из самых великолепных холмов Стамбула. После того, как в 1549 году был положен фундамент этой мечети, ее строительство было завершено за 8 лет. Мечеть имеет 4 минарета и 10 балкончиков, украшающих эти минареты. Это символизирует султана Сулеймана Великолепного, который был 10-м султаном Османской империи. Высота минаретов 74 метра.